Kolingê birîndar serê salê 2000 bû, dostek ji min geriya. Got Ayhan, em ji te re mêvanekî dişînin. Kurd, mêvan, tiştekî bextewarî ye. Erê, nêvanê min hat, nivîskar Keke Veysel Çamlıbel. Birê dengbêj seyatê Şamê. Yê biçûya Gurcistanê, Tiflisê, serdaniya mala birê xwe. Mala dengbêj seyatê Şamê. Keke Veysel derbarê birê xwe dengbêj seyatê Şamê da pirtûkek jî nivîsî bû, navê pirtûka wî Kolingê birîndar bû. Sê roja ji min re bû mêvan, sê şeva pirtûka xwe hevok hevok xwand. Çi tune bû ku sirgunî, xerîbî, eşqeke bêmiraz. Jiyana seyadê Şamê. Dewarin ez jî were parî ve bikim. Dema şerê cîhanê duyemîn, para Kurda sirgunî dikeve. Stalin, walî sînorê Sovyetê Kurda sirgun dike ber bi Asya navîn, Tirkiye vî alî sînor Kurdan sirgun dike ber bi Anatolya navîn. Malbata seyadê Şamê jî malbateke welatparêz e. Ji ber wê wan jî sirgunî Çorumê navçeya Alacayê dikin. Seyad xortekî 18 û 19 salî ye. Nû Zülfînazê re zewicî ye. Çend mehe dehat kirine, Zülfînaz bedewa eşîrê ye. Hêj çend roj e hatine Çorumê konê xwe vegirtine, cendirme dora mala wan dipêçe. Dibêjin derbarê Seyad da biryara girtinê derketiye. Seyad naxwaze tevlî cendirma here. Malbatê ra dibêje ku ez ê fîrar bikim, min nedin destê wan. Hûn mi bidin destê wan, evên mi bibin, ez ê şûn wan nikarbim vegerim. Malbat xwe davêjin berbextê Seyad. Dibêjin Seyad em nû hatine law. Me nû kom vegirtiye. Tu kî fîrar bikî, yê me vir jî sirgunî cihekî din bikin. Em ê pêl û perîşan bibin. Seyad çavên girî û dilên şikestî dû xwe dihêle, leşker Seyad hil didin, berê wî didin wêranxana Erzurumê. Hêj çend mehe Seyad birçûne, leşker disa têne berderê wana. Dora malê dipêçin, dibêjin em hatine Seyid bibin. Malbat dibêje hûn qirfê xwe me dikin. Lewe çend meha berî vêya Seyad hilda bir, dibêjin Seyad û çend hevalên xwe dîwarê taşxana Erzurumê hirşandine û fîrar kirine. Me bihîst hatine mal, ka Seyad bidin me. Malbat şînê dikin. Dibêjin van zalima Seyad kuşt, me ra jî dibêjin Seyad fîrar kiriye. Kî dikare destê Romê fîrar bike? Erê cemaat azîz, sal derbas dibin, sal derbas dibin û malbat şûn va ve digere ser hîmê xwe. 20 sala şûn da ye. Yalî Sovyetê radyoya revanê ve dibe. Radyoya revanê da rojekê yek strana dibêje behsa serpêhatiya xwe dike. Strana Esmer Ehman Ehmanê dibêje. Seyadê Şamê radyoya revanê da ye. Bernamê da diaxife behsa xwe dike, rast e. Dîwar hilweşan dibûne, fîrar kiribûne û xwe spar dibûne Sovyetê. Dema diçin Sovyetê wê derê tê girtinê û Sîbiryayê çend sala sirgun dimîne. Esmer aman aman aman, esmer aman aman aman, çukurlu kava doyra çaman, halk zavcin esmar, halk zavcin esmar. Dema sirgunya wî xelas dibe, alî Sovyetê êdî ver nagere welat. Ji ber ku nizane Tirkiyeyê çi bîne serî wî.
لی حاجا مالبات جی و برنامه رادیوی شونداتر ایدی سیاد چه نبه نافبری دا درباست به 5 سال جماعت عزیز 5 سالی شوندا سال 1991 دا دمک سوویت بلاو دبه برای سیاد شامه که ویسل میوان من عزیز پاسپورت خود دردخه برای خود ده روانی دوچه رادیو روانی کرم سیاد و گاوی ردکتوری رادیویه جیرا مجارا موارا پاری وکر پاری ودگه سالختیا برای خود که کرم سیاد بجه راسته که سیاد نهاد تفلیسی پایتخت گرجستانی دشی و واره مالا کرم سیاد دبن نیوان سبتری کرم سیاد و ویسل چامlı بل بری خوددن تفلیسی دینی مالا دنگ بیجی برا سیاد شامه 5 سالی شوندا برا دگیجن هف که ویسل مراگو دما ما هر دو برا هف دو دیت و هف حمیس کر ام گریان جمعتا حاضر به مرا گریا چند روزا لورد مینه که ویسال دبن میوان بری خورا پیرا پاسپورت ویجی دردخه یه بینه ولید بشیه دا خبر دیده مالبات همو جویانه جدو حسرتا 5 سالی سیاد ده مال لی سیاد تو کسی نستاکی سیاد 7 سالی مزن جمعتی ده با خوشکو برای مزن مرنه ویسل برا جمعت حاضر یکو دیده ناسیم داویه دا سیاد بری خورا دبیجه که ده یک شبیر کر براو خوشکا منه کلکا دیری رو نشتیه کیه ویسل دبیجه هیوا برا لعو زلفینازا هفجینا تیه هیجی بندا تیه سیاد آخینه که کوردکشینه زراوی پشتا سید دقته جبرکو سیاد لور زوجیه زلفیناز بخبر 5 ساله بندویه زلفیناز دما که دبیسه سیاد لور زوجیه دخیده جرا خبر نده سیاد دکن که زلفیناز دبیشه دبیشه از تم بنده بوم دو باهاتایی او دوی مالا می بکشیا از دبیسم تلور زوجی از چه در خبردم سیاد دیاغ ناده نحقی ده حسبینه جخوراج زلفینازی را شون و بری خود ده گرجستانی ده چه؟ چند مهاشون ده ردکتوری روزنامه ریا تزه کرم آنقوسی نامه که دشینه ویسل برارا دبیجه سری و گلی مسابه سیادی برا مر وینا وافا 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 سر چای سپان خلات گرتیم جدومان وافا اگر کی تکوارا دودلا چار چوا خالق عالم عزیز دلوان بکو جوابو